Mukama ntukusiima abokubola ruhanga omuhangi w'iguru n'ensi. Ntukusiima ab'ekiro kya hati, ntukusiima ab'obwomeezi bwaitu, ntukusiima abokuba obeire murungi nambere tuli Mukama. Ntukusiima abokuba tuli nka obwa ruhanga buno obundi abantu baramya Mukama. Ntukusiima abokuba tuli kisani, abantu baramya ebisani ebitakwitya, ebitakubaza, ebitakurora, baitu oli ruhanga nyakurora, oli ruhanga nyakuhura esara kandi ogarukamu okusaba kwaitu, oli ruhanga nyakugamba ebigambo byawe byeraneira Mukama bikyali byomezi na hati. Ekigambo kyawe tikirugaho nyuguta nemu nk'oku wabigambira Mukama, bikyali byomezi kandi bikyali by'amaani. Ninkusiima Mukama wange, toli nk'embandwa aye Mukama. Embandwa zisaba enkoko, zisaba okwesara, okujja omusaayi, zisaba ebintu bingi, zisaba embuzi, zisaba abaana baitu. Baitu iwe Mukama wange omwomezi, tosaba nkoko, tosaba bintu ebikororwa Mukama. Osabire emitima yaitu kandi otugambire mwiji nywe n'abajwahire ndabahumuza. Mukama ntukusiima abokubito zitaga kusasurwa. Mukama ntukusiima abokubito etaga kwesara. Mukama ntukusiima abokubiyosaba omutima gwaitu okwikiriza. Kandi Mukama n'emitima yaitu obutugireta ijwire kibi, amaani gawe nugatwoja, tutuina na busobozi ito okwesemeza. Niwo tweto otufore kyo kwenda kutube Mukama. Otusemeza otufora abana ito abali bakunobere, abali mbarubatera mukibi. Mukama obwotweta tukahurira kalyawe, tukayikiriza mwana wa Yesu Kristo ng'omujene waitu, doro otufora abana. Bayibuli negamba bona bamwikirize akaba obusobozi kufoka abana. Webale Mukama, ito abali mturubatera mukirema, doro okatufora abana habo okuhurira kalyawe tukayija ng'okutuli. Webale Mukama wange omwomezi, webale ayi Yesu. Amaani gawe nigakira amaani g'embandwa, amaani gawe ngakira amaani ag'ebisani, amaani gawe ngakira amaani ag'abasezi n'abaraguzi n'abarogo. Mukama ntukusiima, ntukusiima abokubajwira amaani, ntukusiima abokubajwira obusobozi, ntukusiima abokuba busaba ruhanga ondi wakwisana iwe Mukama. Nuwo hasobora kuteeka omuhanda mu nyanja okutukura, abantu baba bakarabaho mu itaka eryomere Mukama. Webale abo burungi bwawe, webale abo abokutulinda, webale abokubola ruhanga omwesigwa ataina bugobya. Mukama hewe ekitiinisa, ibara lyawe liri haiguru muno, nyumiziwa Mukama wabakama. Ntukusiima ntukuhewe ekitiinisa habukuba busaho ndi wakwinganiiwe, busaho wakukera, busaho wakwerenga. Ibara lyawe linyumizibwe. Oli ruhanga murungi, oli Mukama omurungi, okatwiha mu bibi watufora abana bawe. Oli Mukama murungi, okatwiha mu kuburwa watuha ensagi. Oli ruhanga omurungi, okatwiha mu kufa watuha obwomezi. Oli ruhanga omurungi, nahate nokyajuna buli anyakwija nambere oli tomubinga Mukama. Oli ruhanga omurungi, iwe atabinga ababi, iwe aganyira ebyokusiisa byaitu. Oli ruhanga omurungi, iwe anyakukiza endwaire zaitu. Mukama abandi twakubaire tukafira, baitu okwikiriza Yesu Kristo okaleta obwomezi bwawe wabuteeka mu mibiri yaitu eyakubaire efire sahenu. Webale abokutulinda tuli bomezi, webale Mukama wange omwomezi abokutunihiza obwomezi obutahwaho n'obwomezi buno obwensi obulihwaho. Mukama tuyina okunihira okurungi ngunoja kutuomeza ebiro n'ebiro. Webale Mukama, webale abokunihira kwaitu kuli omuliwe Yesu Kristo. Webale iwe anyakola iguru muno, webale kandi olema munsi olema n'omwiguru. Mwiguru oliyo n'omitima yaitu orumu, n'omumaka gaitu orumu, nahanu nambere tuli oroho Mukama. Ibara lyawe linyumizibwe, osemerire kuhebwa ekitiinisa, osemerire kunyumizibwa, osemerire kwimukibwa eruguru y'amayanja, osemerire kwimukibwa eruguru y'ebicu, eruguru y'iguru. Oliyo Mukama wabakama,
hansi okuzimu amani gawe bagamanyire kandi bagahura webale mukama wange Yesu omwibala lyawe emizimu eraranga omwibala lyawe emizimu yeberereta albanza abantu bawe esibwa amani gawe webale kiro kyati mukama webala bo kubantu emerra amani gibaleri ibala lya Yesu kandi turagira emizimu yona kusibwa ntusibe emizimu yendwire ntusibe emizimu yokuferwa ntusibe emizimu yokurwara ntusibe emizimu yokufa takayikire omwibala ya Yesu Kristo na ruhango mumezi webala abamani agali mwibala lyawe webala abokubo kuzimu kumanyira amani gawe obwafire wagenda okuzimu wasabe ebisumuruzo bya Gehena mukama ntukusima Yesu Kristo okeine ebisumuruzo bya Gehena ntukusima mukama wabakama habo kuboli mwomezi ntukusima ai Yesu habo kubibala lyawe lya amani busa hibare likwingana ibara lya Yesu Bible negamba nilibare lya hirwe omwiguru na hansi n'okuzimu n'ombiyanja ngubuli aliyeti ibaleri alijunwa busa ibare lina amani nkibara lya Yesu ibara lya Yesu lisumure njegere izo munyanzo gwa sibire kandi tugenda tufoka bobugabe omwibara lya Yesu ibara lya Yesu lichwa enyigize enkomo nambero munyanzo gwa sibire kandi tugenda tuli bobugabe omwibara lya Yesu ibara lya Yesu likizendweire za kutwisire kandi tuomera obomezo burungi obwemyaka nyingi habwibara ibara lya Yesu ibara lya Yesu lifora abanako kubabagaiga liha abantu mucucu libaikaliza n'abakama webale Yesu webale mukama abwibaleri abakama baliramya abakama baliramya Bible negamba buli kujukulinama kandi buli rulimi rwatule ngu Yesu Kristo nuwa mukama ekiro kyati nturamya ekiro kyati nturagura nturangira ngu Yesu Kristo nuwa mukama webale mukama wabakama webale abamani gawe otwaira amani kubaza ebigambe byobomezi omumibiri yaitu mukama otwaira amani kugambe ebigambe byobomezi omumibiri yaitu mukami bali ali nyumizibwe ibali ali hebwe kitinisa webala bwe kiro kyati twizira kusima abo kubolera hango murungi twizira kunyumiza abo kubolera hango murungi busa ruhanga wakwinganiwe omwiguru taliyo hansi taliyo okuzimu taliyo omumaizi gebyanje bikoto taliyo webale Yesu webale mukama wabakama webala abo kutwekesa gama yawe abanyazi gwa tabaso kutwikaho abo kwa tujeire sagama ya Yesu mukama webale abo kube byaitu tubijja kufa biswekerwe sagama ya Yesu abana baitu bajja kufa baswekerwe sagama ya Yesu oli murungi mukama wabakama oburungi bwawe tuburora makagaitu embabazi zawe tuzirora mmeremo yaitu oganja kwawe ntukorora mukama otuyimokize watuiha hansi mukama watuimucha otekerguru webale mukama wabakama webale iwanya kule iguru muno iwe byokozere mukama no cyayongera kole bikoto mukama ebiturozere mukama no yongera kole bikoto no kole byamani ukuyingura ebitubentekereza webale iwanya korolera enfuzi webale mukama wabakama iwanya korolera enfakati webale Yesu anya korolera abatayina bawabo mukama onyumizibwe mukama hebwe kitinisa turakuramyaga ekiro kyati mukama emibiri yaitu ntugikwaha emitima yaitu ntugikwaha obu entekereza yaitu ntugikwaha lema omu bitekerezo byaitu lema omu mibiri yaitu lema mukama omyoyo yaitu ijoleme nko mukama wabakama ijoleme ai Yesu lema mu mibiri yaitu mukama lema mu mitima yaitu ai Yesu lema mu myoyo yaitu mukama lema mu bomezi baitu mukama wabakama lema mu bomezi bw'abana baitu ai Yesu lema mu bomezi bw'abazaire baitu mukama lema mu bomezi abagenzi baitu ai Yesu lema mu business zaitu mukama wabakama lema mu mirimo yaitu mukama lema Yesu Kristo manarango momezi lema mu buhereza bwona ai Yesu lema mu mahanga gona mukama lema mu ihanga area Uganda ai Yesu lema mu bukama bwa Toro lema mu bukama bwa Bunyoro lema mu bukama bwa Busoga lema mu bukama bwa aberuguru mukama lema ai Yesu lema ai Yesu lema mu bukama bwa Buganda lema mukama mu maizi lema mu mwanya lema mu hansano haitaka mukama webala Yesu Kristo mukama wabakama oruhango wa mahegona leka bamaleka bawe basumurura mukama ngo momezi omubukama bwensi yenu mukama turole amani gawe Yesu turole
nkoko chomusango guhikira ayi mukama turole nkoko zimya omuro ogwo mnyazu gwa hembere mukama ababerembe hemba ngo baina amani Yesu Kristo boleka amani gawe ababerembe hemba ngo baina amani okore byamahano hatale nambere ruhanga atali boleke ngo niyo mukama abakama zimya omuro gono gwo mnyazu gwa hembere mbomezi bwito mwibali ya Yesu kandi oleta obusinge leka abe obusingo mwibali ya Yesu nambere nyanje bereye tabwire nambere nyanje bere tabwire okutumera leka abe obusingo mwibali ya Yesu nambere nyanje bere tabwire kumera abana baitu leka abe obusingo mwibali ya Yesu leka abe obomezo mwibali ya Yesu nambere nyanje bere tabwire kuletendwire leka abe obusingo mwibali ya Yesu mukama ntukusima ntuikiriza kuroro burungi bwao munsi abomezi mukama tutujja kuva ntujja kuomera turangire murimo ya mukama mbomezi bwaitu doro burungi bwao Yesu dora amani gao mukama webala Yesu Kristo iraka lyao liomezi iraka lyao lyamani iraka lyao likiza iraka lyao liomeza nyumizi bohebwe kitinisi wanyakula iguru muno osemerire mukama oli murungi turayimukaga turangira oburungi bwawe webale mukama ntuborole kiro kyati mubyone tukora mukama nturoro burungi bwawe bibyona nturamya ntukugiza ntuhereza ibara lyawe kitinisa kurawo mwibali Yesu Kristo mukama waitu amina.